Bivši NATO komandant general Wesley Clark, čovek koji je naredio bombardovanje Srbije 1999. godine, poručio je da je uzajamno priznanje Srbije i Kosova zvanična politika američke administracije i da će Beograd pre ili kasnije morati na to da pristane. Clark je pozvao našu zemlju da zaboravi na Kosovo i da se okrene budućnosti, to jest Zapadu. Mislim da budućnost odnosa Srbije i Kosova, kao i to da li će između dve strane doći do međunarodnog priznanja, zavisi od političkih lidera u Srbiji. Mislim i nadam se da će oni uvideti privlačnost značajnijeg približavanja Zapadu, što bi značilo i priznavanje Kosova kao nezavisne države. To je stvar udaljavanja od prošlosti i gledanja u budućnost, izjavio je Clark za albanski servis Glasa Amerike. Ovakve poruke koje stižu od zloglasnog NATO komandanta general Vladimir Lazarević, koji je u vreme rata 1999. bio komandant Prištinskog korpusa, vidi kao vređanje svih žrtava tog, kako kaže, ratnog zločinca. Clark je zločinac, a ovo je strašna uvreda svih žrtava. Ovo jeste ruganje brojnim generacijama koje je NATO usrećio osiromašenim uranijumom. Neverovatan je toliki cinizam ratnog zločinca Clarka, čija je komanda svim NATO snagama na samom početku zločinačke agresije na Srbiju bila uništi, razori, degradiraj. Bilo bi bolje da taj zločinac razmišlja o tužbama koje su podnete od naših građana zbog upotrebe zabranjene i smrtonosne radioaktivne municije. Moja poruka njemu i svim NATO zločincima je jasna: ostavite naš narod na miru. Njihove zločine nikada nećemo zaboraviti, a Kosovo i Metohija čekat će još dugo mirno i pravično rešenje. To rešenje svakako neće biti po želji ni narudžbi zločinca Clarka, poručuje čuveni general Lazarević. Stručnjaci se slažu da je Wesley Clark svojom porukom potvrdio da se u politici SAD-a ništa nije promenilo i da se on samo nadovezao na čestitku Josepha Bidena povodom Dana državnosti u kojoj je fokus stavljen na međusobno priznanje.